Muingi wa itura ria Ndenderu maumirite gutheria mugunda wa Kaburi ka muingi makienda gutharia imamo cia ekinaĩ aria marekuirwo makoretwo makihitha mahutini maria marakurite kuo. Tulikuwa tunapita kama shortcut, lakini tulikuwa tumeogopa kwa sababu unaweza jipata unakuja maybe uko peke yako, unapata unaweza handwa hapa na vijana ama wakora. Unaona inafanya unakuwa na uoga. Ni thiaga uguo kona kuririra turia nime matikaga advantage mugunda ucio kahana tawariganirire na magoka makambia kuigwatira na ukegwatirwo ni andu kiumbe. Kuringana na umwe wa atongoria guku mendekithitie migunda ya muingi kiamba ikirwo itoka ciayo na irigwo niguo etige kumererio matane aria makoretwo makigwatira migunda ya muingi. Ni gutigirira kindu kiria gitagwo kindu kia muingi ni kiagitirwo na njira ya gwika uguo ni to tureka gutheria migunda teno na tutigirire ndi yekirwo bekoni uria yagiriire na yekirwo bekoni tutuike migunda yo ni irigwo na njira iria yagiriire. Anake aria merutire gutuguta na gutheria gicunji giki kia mugunda makienda thirikari ya kaunti ya Kiambu gucokia mubango wa kuhe mbeũ njithi mawira ma moko kana kazi mitaani niguo monage ithukuma na makamenyerera maria mamarigicĩirie matũra-inĩ. No nyende wira ngoja ucoke wira muno kazi kwa vijana na ngayeteithia muno ona atongoria iria tuguthura kana magathurwo kazi kwa vijana ikorwo iguo tondu ona idleness ni guthira. Gukiri uguo no moriti arugamiriria muthubari wa Kiamba kuramata uhuthiri wa Kaburi gaka ka muingi na gutigirira ni maheana utungata mukinyaniru kumana na marihi maria marihagio riria umwe arathikwo Kaburi-ini ka muingi. No njurire wa Matangi arore tondu nima niturihaga guthika mundu haha na twariha county government ati service karu no ona uria gwathie twatuguta we mundu twathika haha handu-ini ha Inooro TV kuma Ndenderu Kiamba kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.